Por Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Dang step akapor nya wuje katba kinong snong kalaban kidang late up kali kit nyut kila i penban yak we kapla kabadan babu arut surok kinong snong kila pentip sekinong yalam snong bat kinong yalam snong pat kila pentip seki pulit hadin katuk ane por ki pulit penlip bom kilawan poy kani jaka bat hadin blapej beni abha kila penban bahapo kata kapla kadan lagi jan pong suda habi kran bu sekretari snong kalaban ba raja lengro nong pior oleh tu bagi jan pong ru gidi bakhuj bat hadu menta kim tip kedai kepala jongnu ula kentui kinong snong bahaba kilap kumni kim dai bantur than sajan bat kidai ban kiar yo poi sebo bensau la de dei sishadu bom कांदिया तो उधर में हो क्या इतना होना चाहिए अभी काटने के यहाँ तक लेने का दरकार है 10 नियम लंच होते आप लोग यहाँ रहोगे कुछ हो गया तो फिर मतलब ब्लेम कौन होगा पुलिस का ऐसा नहीं करना पड़ता होगा और का काम है चाबी त्यो मैले भने नि yang ni untuk dalam mana setiap kali kesi bukan kawan yang sedikit nyot di bawah ki bernyot ki le ki nyot ki sebab motor ni kimpur petak itu no kira iwat sistem dan betul sistem apa betul sistem tinggi ki kaku kerja tak perlu ni ale ya bodoh ni nak cakap ni kalau bila kijan yang dan kesebi kijan pong sudah lebih kijan berkuat berkuat itu patron patron sebut dia gitu no kesan bunyi kong bang itu apa yang dan kening waktu kan saja ini bom squad topik yang apa atau jangan bunyi kijan ni kap integrasi kepada dengan turun saja berlatih nak jimat misal jadi yang ini saya song mungkin ini song itu bagaimana dia Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act Archar Henry
link bagi section lai pui iwe. Kamde ke be bapinyo ek license Pila ban apply ke online link bagi website foscas.fssai.gov.in dah ke hap ban upload ru ikut kisla badan kam kat kum kejajing kam jong pi. Pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Megalaya latno tang is khasihers pila banlet bed chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan Halowa Lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.